nggih. Sing terakhir endah. Anu terakhir bae ya. Sing terakhir endah langgar aja diliwati tulung Pak Lurah, Pak Camat. Sampean masjid sing NU ana pira tulung musala NU ana pira. Sing laka beduke diparani diwehi beduk. Beduke nggo eling Pak. Tinggalane wali Pak. Keprok tangannya mana? Tinggalane wali. Aja ditinggal. Jor kelawur aja. Aja kayak barongselnya. Weh. Tulung nggih. Sawise beduk ya maca alhamdulillah. Karena sampean muji syukur maring Gusti. Sampean nerusna perjuangane wali. Ziarah niki nerusna perjuangane wali. Beduk tolong ning langgar dalai setiap waktu sholat nabuh beduk tuli karena wis sore dadi nabuh beduke sapisan bae tuli to Pak nggih. Adzan zuhur. Alhamdulillah. Kula menangi wayah zuhur insyaallah sehat panjang. Muga-muga uripe berkah. Desane makmur. Pegawene pada subur-subur. Kowe dantas anak beduk engko nembe adzan. Ulangi maneh. Adzan asar. Duk duk teng 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 duk duk. Kowe kabarong sop. Tolong nggih. Aja kaya kowe nggih. Nembe jawab alhamdulillah. Moni kabeh sing oni berarti menuju syukur. Bapak Ustaz, Bapak Lurah. Alhamdulillah. Kula menangi wayah asar muga-muga sehat panjang. Umure paringana panjang, paringana barokah. Tolihul kaya kieu tulung masyarakat dirangkul kabeh. Allahumma bi barokati syahrul Rajab ya Allah. Nyuwun barokah kae bulan Rajab ya Allah. Sing jaine keter ya Allah. Bener ora dipasang ya Allah. Laka bendera ya Allah. Nanti sing dodol kati kepantasan maring kemantran ya Allah. Laka bendera ya Allah. Bibarokati ya Allah. Al-Fatihah. Aja balik ora ilok. Orang otak dongane. Tangane diangkat nggih telu bubar nggih. Wong kiai meneh nganggo mobile. Dewek ana. Kiai meneh nganggo mobile. Tuku bensin. Gawa supir. Aja tinggal balik aku larang. Tolong nggih. Bibarokati ya Allah. Muga-muga lurahe tambah berkah. Panjang umur. Rezekine luar biasa. Propertine sing kayong lagi kayong madan arang-arang layani muga-muga layani. Layanannya terusan ya Allah. Nanti barangnya laka ya Allah. Bibarokati ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Kiai Kartono, Pak Kiai Soni niki donga langsung nggih. Nggih. Asone tangkat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik warahmatullahi wabarakatuh. Sadatina ala rasulillah. Amin ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Bibarokati syahrul Rajab. Amin ya Allah. Bibarokati yaumul salasa. Amin ya Allah. Bibarokati ya Allah syahrul Rajab tanggal 10 ya Allah. Amin ya Allah. Sing ana ning dukuh Kauman Desa Pangkah Kecamatan Pangkah. Amin ya Allah. Ning makome Mbah Mas Badrul. Amin ya Allah. Wis negara ya Allah. Amin ya Sing Allah. kayonge
nyuwun sewu masyarakat kaya nyuwun sewu gurung guyub rukun. Amin ya Allah. Panitiane simpang siur ya Amin ya Allah. Allah. Kabeh kyaine bingung sida belis. Amin ya Apa Allah. benderane Amin ya wong sing Allah. panadul Amin ya Allah. bangsane UKM ya Allah, masyarakat sing pas-pasan Amin ya Allah. kebelantasan maring pangkamana ya Allah, maring balaboa ya Allah. Amin ya Allah. Karena laka benderane Amin ya Allah. bendera tekane pengibu ya ora langsung dipasang ya Allah. Amin ya Allah. Pasang di kuburan sing beruang mati ya Allah. Amin. Loro gede-gede ya Allah. Amin. Ya Allah Gusti. Oh di kuburan dipasang sing gede masa weruah ya Amin. Allah. Amin ya Allah. Dongeng ning gapura loro di balai desa wong gawene ayo 14 lah 5 ya Allah dongeng ku sing melek-melek sing turu aja diwepet. Amin ya Allah. Ya Allah Gusti. Benderane lakas lah datange tak gawe ya kaya bungku sama datange manjinge mari gede ya Amin Allah. ya Allah. Yo nganti bingung ya Allah. Nganti nyo manjingene mundur, Pak. Mobilnya mundur karena nak bender ya Allah. Amin. Sama datangnya udah dipasang ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Tolong ya Wulan Rajab. Ini dongane dikabul tolong masyarakat dukuh Kauman karo dukuh Sawahan. Masyarakat Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Tolong aja nilai Bang Mendreng. Amin ya Allah. Wong ning desa ana Bang Des ya Allah. Amin ya Allah. Suka nyini ning Bang Des borte lurah ya Allah. Amin. Ya Allah Gusti. Wong Bang Mendreng riba Bu, setor be tukar napa maning ora setor ya. Amin ya Allah. Angger setor bang isine wong Mendreng wong lanang bang mene bang setor Bang. Akhirnya marani diseset monine bangset ya Allah. Amin ya Allah. Toli anak Ustaz ngomong meni anak tuh nggak Bang Mendreng anak Pak berarti sombong. Berarti rasani orang rasani. Amin ya Allah. Yang mau jitok aja sampai ngerasani. Toli kayak pamong-pamong tolong aja sing ngasih stok kok aja ngerasani. Amin ya Allah. Pamongnya wadul-wadul kayak orang nganggo pakaian lengkap. Dongnya didanai sekoder. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Amin ya Allah. Amin. Wa yassir lana umurana ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ja'al ya Allah. Amin. Auladan ya Allah. Amin ya Allah. Anaknya sampean kabeh supaya terkaya. Amin ya Min Allah. ahli ilmi. Amin. Wa ahli khair. Amin. Wa ahli qiraatil Quran. Amin ya Wa ahli Allah. qiraatil kitab. Amin ya Wa ahli Allah. qiraatis sholawat. Amin Wa ya ahli Allah. sholat. Wa ahli Amin ya sodaqah. Allah. Tawil umur. Amin ya Sehat Allah. wal afiat. Amin ya Taufik wal hidayah. Allah. Amin. Rasulullah sallallahu Amin alaihi ya wasallam. Allah. Ya Allah Gusti. Aku diuji ya Allah. Amin. Diuji ya Allah. Amin. Si blendungan ngintili bae ya Allah. Amin ya Allah. Donga ngintili blendungan saking blendungane seneng melu donga. Amin ya Allah. Ya Allah Gusti, blendungane melu terus ya Allah. Amin ya Allah. Oli-oli pang balik ora poyan kowe. Amin ya Allah. Rabbana atina Amin fid ya dunya Allah. hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Wassallallahu. Amin ya Allah. Allahumma shalli alaihi. Wassallallahu. Allahumma shalli alaihi. Subhanallah. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillah. Amin ya Allah. Matur Mbah Nur, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kyai mriki jujur ora udan nggih. Amin. Cedongane cai cepot nggih. Amin. Ismul A'dham. Apa Ismul A'dham? Dongane orang pan ditolak pan. Amin. Amin. Allahumma Amin. tahun ngarep ada cai cepot maning nggih. Amin. Tahun ngarep cepot maning. Amin. Pangapurane sing akeh aja Amin. begitu ya. Weh, Amin. betone cai cepot Tegalan duwe channel YouTube nggih. Amin. Channel YouTube-nya Cai Cepot Tegalan. TikTok-nya Cai Cepot Tegalan, Facebook-nya Cepot Tegalan, Hello Cepot Tegalan, Instagram Cepot Tegalan. Tegalan. Niki langsung tayang untuk Live streaming. YouTube, mangke 3 hari tayang YouTube. Pangapurane nggih, 3 hari tayang channel Cai Cepot Tegalan. Zahiran wa batinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.